Odlučio sam smršati, imam 114 kg i moram u roku od 3 sedmice jednostavnom i efikasnom metodom skinuti to na 106 kg, bez da imam bilo kakvo opterećenje. Sastojci mog recepta su sljedeći. Doručak mora biti kvalitetan i kvantitetan da bi zadovoljio moje dnevne potrebe. Ono što mi je potrebno za ovakav jedan recept jesu zobne pahuljice, u ovom slučaju marke Ja. Inače koristim bioprodukte što se tiče toga, ali danas je praznik, nisam to mogao uzeti, tako da koristim kućnu marku kao i mlijeko od Ja, 1,5%. Isto kućna marka za firmu koju radim. Nije ovo nikakva reklama, samo zaista je tako. A ako nemate mlijeko, bilo koje sojino mlijeko, neko bio ili biljna mlijeka, onda možete koristiti i domaće kravlje mlijeko. Zatim slijede čija sjemenke koje sadrže veliku količinu željeza, apsorbuju veliku količinu tečnosti. I kako ja to spremam? U jednu šerpu sipam mlijeko i sipam zobne pahuljice, pustim da to sve prokuha i nakon što je prokuhalo to miješam, i nakon što je prokuhalo skinem to sa šporeta, stavim malo da se hladi, u drugu posudu sjeckam različito voće i oračaste produkte. U ovom slučaju su to banane, jagode, jabuke, kruške, suhe šljive, hurme, maline i tako dalje, sve ono što imate vi pri ruci možete koristiti. Kada sam to spremio, isjeckao, onda uzimam onu posudu koja je prokuhala sa zobnim pahuljicama, sipam u sve to, izmiješam i onda nakon toga gore na površinu mogu to da dekorišem ovako kao u ovom slučaju sa jagodama, sa malinama, sa bilo čim što imate na raspolaganju. Optički da bi to sve izgledalo veoma lijepo, možete dodati na površinu gore kokos i ove čija sjemenke. Ono što moram naglasiti jeste da zobne pahuljice i ove čija sjemenke apsorbuju veliku količinu tečnosti. Zaista tokom dana morate, ako koristite ovakav jedan recept koji je idealan za mršavljenje, morate koristiti veliku količinu tečnosti, da ne biste imali glavobolje i jedan od mogućih problema je zatvor ili začepljenje stolice. A ako koristite dovoljno tekućine, imat ćete probavu odlično. Znači, apsolutno nećete imati smetnje prilikom stolice ili ostalih stvari. Apsolutno opterećenje u stomaku i tako dalje i tako dalje. Ja sam odlučio u roku od 3 sedmice smršati sa 114,5 kg na 106 kg bez da imam neko opterećenje, da gladujem i ostale stvari. Ove zobne pahuljice su veoma hranljive, a ove čija sjemenke sadrže veliku količinu željeza. Zaista. I još jednom želim da napomenem, korištenjem ovakvog recepta zahtijeva dnevno veliku količinu tečnosti. Ne zaboravite veliku količinu tečnosti, jer ako primijetite da imate glavobolju ili nešto drugo, onda samo može doći do toga da vam fali mnogo tečnosti, a znamo svi da moramo tokom dana, pogotovo na jačim temperaturama, unijeti što veću količinu tečnosti u naš organizam. Zaista jedan odličan recept koji možete sami spremiti kući. Sve gore nabrojano od banana, jabuka, jagoda,
hurmi i ostalih stvari. Sve ono što imate kući, ne morate paziti na to da li su to kisele, slatke jabuke i tako dalje i tako dalje. Možete da sjeckate unutra i da spremite si ovako jedan dobar recept. Ne zaboravite, molim vas, koristiti veliku količinu tečnosti na dan.